Drugovi, danas iz nastave gađanja imamo opis ručnih bombi, ustrojstvo, namenu i način bacanja. U naoružanju naše armije imamo dve vrste ručnih bombi. Model 42 i bomba oznake F1. Oba dve bombe bacaju se na isti način. Pripremi bombu! Bombu bacaj! Napraviti desnom nogom ispad nazad i izvršiti zamah. Brzo okrenuti telo prsima prema cilju i baciti bombu u trenutku najvišeg položaja iznad ramena, levu ruku sa karabinom energično povući unazad i u stranu, a težinu tela preneti na levu nogu. Posle toga iskoračiti desnom nogom jedan korak unapred i zauzeti stav mirno. Bacanje bombe ležeći stav. Komandir odeljenja baca bombu sa strane bez razdela. Odelenje na desno, ravneć! Odelenje, uzmi bombu! Pripremi bombu sa razdelom. Bombu bacaj! Dobro. 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 Tankosić ispravi levo koleno, težinu tela na desnu nogu. Dobro. Odeljenje baca bombe u koraku. 2, 3. Bombe pogađaju metu. S razdelom bombu bacaj! Odeljenje baca bombu sa strane. Vojnik Tankočić, pripremi bombe! Juriš, napred! Ura! 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 Cilj je uništen. Naše odeljenje dobilo je zadatak da napadne neprijatelja sa pravcem napada Žgun sa zadatkom da zauzme prvu tranšeju i da produži dejstvo pravcem orijentir 3. Vojnik uništava tank flašama sa zapaljivom tečnošću broj 1.